ole tun chumchu ka fapa a therapy session shang anei kha garon tilang ve thung do na mo ti han Friday a piang in zingdar kwa borvela hi chuanin a therapy lag na mun kit center hi kan pan china ti hanin dar soma hianin therapy a chan ngal china ni chumo ti hianin kit center chu kan han thleng ta a therapy hi chithum aneya ka fapa hianin kit center chang hianin speech therapy te occupational therapies le enge physical therapy kha anei ni chu then ama sabera hian dar soma hianin speech therapy hi miss Rebecca ne hian ti han an nei don china hei hetia an swing mo an wai te khan om zia nei emema I enge chong an zirtira adu bil zelim in fiam khala du zelim more or olden kha ain record stata kami mesina khan khan ama khan khan ti zela thiam ema achan chu soi to angin ka fapa hipit Hopkins syndrome ani rare case le tuk wang lu tuk me ani amai ro chu an mani symptoms hian kentel hin chongan har satani chumo ti hianin speech therapies wa khanin Miss Broccoli ni le Miss Rebecca khan occupational therapies khan han pe chun zum le occupational therapy hi kan sha thiam dan tur chuanin thil von te thil khoi te an kut man dan shang kha khatyang kha an zir tir thirani mo akut te hela mang thadu lo ti hian ma se ma hi ason lu tuka chuanin khami occupational therapies kan ti zo khan he ta hianin physical therapy ataksa massage tur mo ti to mayang khami ataksa therapy ti tur room lama khan ti na tur room lama khan kan kal dona alian emi ma hemi kit center hi mo tin enge taksa har sana nei tam tak puitling te tle matlei rol te ulhek te pon ron kal thina ni chu puitling han tia khan tlei rol mo khatyang thing khan an ron kal thina hei hi physical therapy ti na hmun ania ti han table shang hi omamo ti hianin achang chan kan khat mur an tap noi achang chanin anan ti ve chen ni chu an taksa an han met kha keni po ka fapa hi kan kal ma sak per chan achap na salut tu kani chu achan chu an taksa kha enge allo tight allow stiff tight to lu tu ka wang khanin an han mit sal amma sabera hi chon an tap tuar thina ni chu he azau kho mia maro chu he mitam zo khi chu Monday to Thursday ya thian an kal tlang puya Friday ya hi chuanin kal kan om tam lu tu lo tin room danga an om bokani chu mo ti han man rual chi shang hi oma he treadmill te po hi an mang changkai lu tu kani chu mo ka fa pa po na mang china ka ron tilanga nga tin chi shang kha an nei ni chu bol te mo khatyang ngan tak samasas na turang chi kha ti hianin Miss Elizabeth ti ani a physical therapist ania hianin la sakpuya ati puya ti khanin ama hi ama enge body mo ataksa hi in balance sem ti kha a enchin hian annam thlu chin ani chumo chanin ama khanin tha pe an han din enge chautir le kha khai sit up chut muna changa enge I an chut muna changa an din dan mo an mani chut thau dan tur ang te khan zir tir ni verin ka sha ti hanin therapy session khat hi darkar khat zel ania rei du khop me Friday hi chu ni le hyang kan buaya an mani enge appointment dang an lo nei phei chanin kaya che han kan theng chinan ei tur te ka keng mei china mo ti hianin physical therapy hi an tia atluan thaka ti hi chanin azoi noka mu hil bor china ni chu ma son me matin an dua thiam ve ama lo nui du box ya an lom thei me ma an kauliai ti hianin din an zir tira din te po hi he angala hianin ankle brace kan ti ang chi khamo abun renga angal bun ang chi khan ati khonga ti hianin din te po hi ane sove to lu tu kanin chumo ati chat pe chuan chan lo that cheve china lo ti chape chin lo ni chu tu khan an din tira nakina enge he enge pen tur ang position khanin adale nga ti khan chi changin ka en china ka lok puya a step hi atama ina po han ka shat ang zong hi enge he step by step ka sha lo pon ka sha lai khathan ka apply ve chin ni chmo ina hian in han din tir le
an mani therapist zok te hianin I an thilan han ti chata he an enge an ti chat puya an mani po an ding chai mo an kal chai mo an lim the me therapist zok hianin no pang hi an mangai thiam ti dan hi an thiam hi ka ti tapani chumo en ton tur hi atam tapake point thil tam tak ka zir chwaka therapist pathum lai nei ta chuan therapist te chang hianin thil tam tak hi ka zir thrin ni chumo hian na tule khau china chang chuan mo chut ha dam tir vele china chang hianin hi kan pialo ka po son lo in pe ve mol ani mo ama ayate Eliza ayate de shethi kan rinya ne china chang chuan an du rawa an chap thin boka hianin pen turang khana da he atlu teu to khop meya hianom ruwa he tu na hianin nachina treadmill kati khamo khata khanin apen azir tir don ta ni ti hianin ai enge mani vest ang deuh hi ti hianin a shen tira akil neu hi atam khop me ti hanan kil zawanga i treadmill a khan akal ti don ni ti khanin aron lang zelanga ti hianin anda chuanin anor phele don ni man ruwa te hi an nei thase an nei chikim box ya ti hianin ading dui mo du lo mo hemi ang lo hianin at dang bet ta ti khanin treadmill a khanin anin pen tir don ni mo ram chang kang ti ta ka man ruwa eng mo hi an nei tha thei me ma ti hianin anin chei nui le a nui hi lo du ve lu ka mo ka fapa hianin ti khanin treadmill an in kaltir to don ni ading that chelo tu ake hi adangil du lo shim mai ti hianin in lo enanga treadmill a hian ti hianin akaltira chanin apot zel ta treadmill khan pen azir tira ni mo tin he angala abun ki engengal brace ang chi khani ta ki khan achil khong shim to ni chumo tin helai huna hian chi sang enge muni enge I no pang har sat na nei tam tak syndrome dang nei ang chi mo an beta Eliza ka fapa ang Pit Hopkins syndrome hi pakhata be ama hi Gabriel ani ama hianin out patoa ani po hi kala zirme kanimo ti hanin kal anin zirtira ti hanin treadmill khan apo ti hanin anti zo chep to ati mi zo hianin he get trainer anti ta hianin an kalpui to don ni mo pen han zirtir zo to no khanin get trainer hianin an kaltir le ta ti hianin awa kwal puya ti han malama ke in ka lo chai china ti khanin kalanin zirtir don ni mo ti hianin pen vel hi ape lo thei lu tu ka mo ama pa hi that che thei lu tu ka ti khanin an mani room sang khan ti khan kanin nor chuak thin ani chumo ti dan chuan ti hianin anin nor chuak kwa langa building chunga khanin ake hi ti mar thadu ro thin an ha thei don lu tu ka ma se he Miss Elizabeth hi achunna hi aka enge ke ane wang khan achunna ki huel ang kha ma wang khan kan ama khan kal zel ta mo ti chuan kan lo zo to ta kan therapy ta ka chu di han kan honga Erona school atangin kan lam don ani mo Erona school ka kan lam dona school bang kha chan chu school bang kan lam zo nuwa khanin Eliza hianin enge innawa khanin ortho a khanin enge ama hi x-ray ti le anga ni chumo ataksa heta a hips bone vel kha an check ton ni chu enge hips ka enge khel
tiang chumo khatiang ru kha an en do na ti hian kan ho to do na ni mo pan min lo mo ka ti hianin chu wang chuanin zir top ni hi chuan kan buai ve thei lu tu kan ni leng deuh thaw thina an ma ni enge well check appointment pa ngai an nei te an ha te an ni chuan Friday han ka lo set up vek zel box kan in te lo ve thei lu tu ka he ni te hi asa chhotana anwam em a ti hianin motor chunga kan in da lenga ama pui hi alian ve to re box ya kan pom koya mai ro chu sabram chu soile soi nu achat ema wang hianin equipment shang he adin na te stroller te le tuna hana wheelchair te le a special bed ang chi te le bual huna te khan he la chut nge chat lo wang khanin bual huna a man tur te kha min min order sak ve kan ni chumo ti hianin a ulam a u shwai turin kan kal to do ni mo olevo in hi February som hi paruk Thursday yani u ero na hi kan va pick up do na ni da nga chuanin bus in ron khamei china mai ro chu in chu appointment ne new kan ne wang khan ke mani kan ron pick up do na tuna han school lampanin kan kal do na ni mo ude school hi kan omna changin kan ina changin mini som panga vel chani at hianin an school lampanin kan kaldona Bora ki anuam chhotran khop me ti hianin kan kal peng at chan solai ami son school chu om to tan ni chmo somi buildings on school chu ani alian biang reng khop meya acha khop me an school atang hianin fresh fruit te diapers thleng hian kala chin ka ti to khamo alak the ni chumo tian kan hanin pa ka nga ka zu pick up to na ni mo etihan kan kal phe nga safety top ta tihanin enge batan me to kha omani chu ta khanin kan thil ti tur te kha kan han suya erona pick up to kan ang chi te tiang khan kan lu thei chau china ni chumon Hi, can I help you? Pick up Aaron. Thank you. Hianin a chung kan han lut ta a he helai hianin so lai friend sa sonin he adang po in pakhat po na follow ha ve me ka ti hian ni dang ain kan shoi ma a ti hianin a pick up tur zong kha kan sign na ni chu kan ming te le kan fa te kan pick up tur ming te ka tyang kha kan han sign up ati top me ang ti khanin kan ni se no khanin kan shoi chhuak thei chawani chumo a chung po hi so lai so bedroom anya so lampang atang sonin ka fapa te class om na lam chunya so lai son office po niya mo I'm doing good right swak nung abalut tuke pa hi logal te come Hey, ama pa hi abal asigul kal hi abal he ani kal hi nge khoi kan shelo abalut tuk iba bal ve boy pui tihanin motora lo hian apa hi ne hanin high five anaw hi va bethei anin bethei chalo wang khanin naw hi chu khoi ve china lua te maya te ti hian mo ti hianin Eliza hospital lama x-ray kan ti vele thungan mo ti hianin ama pa hi eng mo ni test tur hi anei renga ti hianin
Hello, tuna hianin mundo di han dinun zela kay mani om na han zir top ni dar nga le achan ve bela ni hey zatina hianin an international sabat kan hangdo na kan biagin lo kan loi na lo sok video tang church khanin zai turin hey kal do na kan zai do na ni mo nam shang an oma Philippines te Korean te Indian te di khan kay mani culture dress kamo culture dress kakan hado na hey kay ni po ta yani ro na pa po moy lut tu ni mo so anin an mani una we ro hi chu an nam kor ka an nam kor ka an te be vet ate to wangi di hanin kolum kan han tiran leather jacket kan top me ni an uli apa cha kha tuam moy ani chu zanin chu kan nam shang African te an o mga an mani nam tuam te an hla kha an ron enge perform ve do na ni mo an wam phelo to katin traditional food shang kha naktu ka hian om bok do na ni chu ni nuam kan ti do na sin ni di theilut to to na chanin kan in khom to do na kan kal to do na ni hianin appointment shang kan nei du khan Friday zana hianin tu na kasoyang khanin traditional mo culture sabat kan hime nam shang khanin hun kan mang do na ti hianin medium town church ka kan panta ni chumo ya in chu kan thleng le ta dera pathian zara ka fa te hi motor chuan hinwa man ti khop me har sana kan ni lawa bia in kan thlen meu kha chuanin lo mu hil le por to ni chumo biagin chung ha tak na te zo pang la chuan